Jutro razni narode, mada je već podne. Ja sam se lepo naspavao, boga mi, sinoć i lepo sam odmorio. Jedva sam se dovukao nazad u smešten po onom kamenju po mraku. Znači, put je stvarno katastrofa, ali sve za dobru avanturu, jel? Danas idemo na plažu Elafonisi ili Elafonisi, ja ne znam kako se izgovara, ja sam tipični Jasenovac. I vidio sam da je put dosta pristupačniji nego ovamo gde smo bili juče. Imamo 27 km lagane vožnje kroz manje sela i mislim da neće da bude teško. Ja ću samo još da skoknem do prodavnice, da uzmem potrepštine, vodu, nešto ću da grickam usput, pa možemo da krenemo. I koza, naravno. Ishrana za šlog. Mada treba će mi pred put. Su bolji putevi nego one jučerašnje pripisnine, a? Pa bolji brajko. Jedva sam stigo, event ti sušu. Silni parking ljudi. I naravno turista, vazda. I naravno koze, kako bez njih. Elafonisi, guys. Elafonisi se kaže. Rekao mi jedan Grk usput. Vi znate da ja generalno nisam neki fan mesta da ide puno ljudi, ali ovo morao sam da dođem da vidim. To je ta Elafonisi plaža. Sve zajedno je, mislim, s onim ostrvom. Idem prvo sve da istražim koliko mogu, pa ću onda negdje da se posadim, da se brčkam i da uživam u ostatku dana, jel? Samo je danas mnogo toplo, jer ima 37 stepena i morat ću malo da pazim da me ne spizdi sunce u glavu, zato sam i poneo. Inače me ovi turisti vrlo čudno gledaju. Ne znaju oni da sam ja u stvari samo bezopasni Jasenovac. Lepo, lepo. Samo ovdje ima baš previše turista za moj ukus. Mi ćemo da se posadimo iza nekog brda tamo. Tamo? Ili tamo. Vidjet ćemo da već imamo mjesto, jel? A, isto. Lijep rozi pesak ko na Bauzu. Ali ovdje ima mnogo više ljudi. Juče nisam pokvasio, vrate, tamo na Bauzu, ali ovog puta sam blizu, jer... Evo mi daleko, dosta bolje mjesto. Ja ću se posadim negdje ispod onog kamena, pa ću malo da se bučnem. A ima tamo ljudi koji rone nešto traže. Traže neke morske prkuljiše. By the way, umočio sam u vodu. Ja bih ga zaboravio sam da dignem ovu Adidas torbicu. Rip Huawei fono. Sve ću ga malo na sunce, može se otkravi, ali čisto sumnju. Kamp je spreman, dečaci. Možemo se kupat. So? Ja. Nije loša ova plaža, ali idem negdje da ima još manje ljudi. Not bad, not bad. Lepo se provodimo, dečaci. Sve manje turista, sve više ograde.
Sva sreća pa većina turista je lenja da dođe ovamo. Ali ovdje je lep ovaj rozi pesak. A gledaj odakle sam čak ja došao. Tamo skroz je ono belo. Tamo je negdje parking. A moja zadnja destinacija što se tiče Lafonisija je ona crkva. Navodno tamo ima i neki toranj, svetionik, jel? A sva sreća, paja se stanice prsotina. Pa ide pa snima po ovim zabitima. Inače, vrlo interesantna scenografija ovdje. Kao neki postapokaliptični film. Ima one kolibe, ima ove kao dine, nisu dine, više liči na krtičnjak. Jako lepo mjesto. Drugari, now this is my new home. 100 lajkova i vraćam se sljedeće godine ovdje da prespavam. Više ovaj batica ga već radi na profi, ima i još samo PVC da ugradi. Tu smo, momčadio, još par koraka po vrelome pesku. Jo, rođaci, semja peče. Ne mogu vruće, vrate, moraš printa, bre. Ajde, legendo, ništa, kad se juče nisam štugirao, danas planiram. Te never gonna catch me. Malko je bolje u papučama ipak, ali idem sporo, ko patka. Nema puno ljudskih otisaka, vjerovatno sa dobrim razlogom. Jo, će da riknem. Kakva je ovo kritska kukuta. Stigli smo do crkvice, dečaci. Evo je. Ali to je mala crkvica. Mi idemo dole tamo sad. Sorry. To je ta crkvica na kraju ostrava. Stvarno od kad sam na Kritu jedno 10 sam ih posjetio, ali stvarno mi je svaki put interesantno. Evo naš pogled sa ovog strca. I naravno svetionik. Da nema mnogo mučenih turista, možda bi se i popeo za ove merdevine. Šalim se, dečaci, plašim se. Što bi rekli moji drugari, usro sam se odstra. Bog da mi dušu prosti što pričam ovako pred religioznim objektom, jel? Nije baš neki dan za pešačenje po suncu, jel? Ja ću još malo ovdje da čilam, pa idem posle da zabodem neki hlad, da si kupam još malo i onda pičim nazad u smeštaj. A vama 360 cijelog Ustrvceta. A ono tamo je Elafonisi, jel? Hihi, odomaćio sam se. Ide Čabić! Plivaj junačino! Znate da sam morao. P, A, J, A. Možda bi trebalo ipak da se vratim u školu, da ne bi bio ćaci, jel? Drugari, još jednom veliko hvala što ste gledali do kraja. Ovo je bila druga epizoda. Danas smo posjetili plažu Elafonisi. Stvarno jedno prelepo mjesto, ali nemam dovoljno vremena da je obiđem celu. Ja ću još malo ovdje da čilam
pa se pakujem i bežim kući. Ostaje nam još 2 lokacije da posjetimo do kraja serijala. Imamo jednu skrivenu plažu u mjestu gdje sam smešten i naravno brdo Oksa na koje sam bio još prije 6 godina. Ljudi, ostanite do kraja serijala, još jednom puno hvala i vidimo se u 3. epizodi.